Пырывығыттеліне бұлдар Чуваши наци телегуравни феринже республика. Шыне хыбарзен яриме студире Алексей Зотиков. Перин панхигларымра. Водыр шул кәтіне ұрлық шейтіне. Шурцене водыбамар гаспа ожидаще. Сывлыға терслеттерме айка гаймаламар. Ялдах фельдшерба кушыр пункт жешлеме бұшлана. Херлі кенегіне кертіне шеге адылда. Шывада да бұдыр білік пин леге ядеш. Хальги шымыл марлару дұру пуринеде тенебегех пырзадевет. Евросыне парандарас тезеч вашен ердюлеге самай дырыжать. Паян республикра чилай шурт ертада халықшын пілдерші объектсем шекенеші. Бізіне вғытра худайрас тезе строительзем үрмиган мидырыжайшы. Чувашинре шулдалық пышланнаранба ул чербин таваткал метра яғын пурынмалы шурт ере худаяна. Кунберги Чувашин бушлаги Олег Николаев санкции еврлыхесене була экономикан ширеплехне тыцадырас енебе иритне ларура білдерджі. Унда регионда хабардаган объектсем мінле шайра пулныне детишкерджеш. Пызыги, бәджеги кашни шекленеген социалы вырын пілдерішлі. Мінжіндезен візем елдах унда пурынаган шинземжін. Палыртра Олег Алексеевич, кажал, шкул, Аджа-баджа саджа сыватмаш культура шурджесене худаяма аллы 1 миллиард тенге ытлатыгаклана. Шавынбегех строительствора Чувашен ресурс индексен мелі жине кушныне галарыш. Ку эш сметызене паянхи хаксембе кележулен тума май барать. Анастасия Сидорова, Юрий Марков, Чувашен наци телевидение. Чувашинре командыба штаб вреневезе мирттереше. Сингерли ларудырова сиресіне Шубашкарда, шене Шубашкарда да варнарда ергелереш. Республикари шылавшызен ішне чулғылау бұжынден келіне ядарлы комиссияде хақлать. Ку чугун шулба химпром предприятие ештме булать. Рельсыба бураган пуюзын хлор тиене пилик вагоне тюнсе кайна. Швек шыржине юхсадухна. Вол шивыхра бурнаган шинзене хрушлых кадардать. Сингерли ларудыруба крыжегензем тимизе мютарнах шитреш. Пуйссене шүреме чармалла, тюнсе кайны цистерн тавра хүме кармалла. Ингек чынах полны булзан шак ергене ширеппен бұғынмалла. Телее ку врендю. Шабахта шылав жеземжін ку чынжын тіріслев. Візен хлор юхса тухныне тербейлемеле шар курнызене шылмалла. Хлорба грешме дарлы кабыгузу гураще, волана сарылма бамасть. Ингек пулны вырна чугун шулыш чен земдечидеше. Юкне цистерна дарлы кран башы клеще. Газ сербенне хыщен пурнаган шуртра юлнызине булышмалла. Театрда пужар сүндермеле, сысназен Африка чумене сарылма памаламар. Чылап жезем ыты телевизионде бурнышларыш. Ингекре пірлеші гынза шлені пілдерішлі. Чулғыла бұлжынден келіне дарлы комиссия шобақ шакна пахатте. Командыба штаб вреневезем вижигуна бұрашы. Візем вешлензен едарлы комиссии подемішле хак паре. Сиве кунзем шивғарашы. Апла бұлінде шыр жинде шлегензен алы ұсталарма вғытта жүк. Вұнулды дұрықра, вұн визибіне яғын гектар жинжен рапс пұқсайыліне. Туғыш пілдіргенжен лайқрақ, гектардан вұн 20 центтер шүрі дұқса бұрайд. Сары пұрышпа шлеген құжалық семде республикара нумай. Халеге ұлды бінетла тонны пүлмере. Канашсем сары пұрышпа онышлай шлейші. Республикаре вұдам дұғыш сағыр центтер баталыжат пұлзан візен кыдардыве вуникке. Нумай же пірвіғытра думала, соя, сахар кышмане, пақча жемеш, мен жедіндеріне юрлар ичен бұқса елмелі. Сивичен шырылми бұқса елгермелі. Чуваш республикендел хұжалық министерсінжен білдеріне тұрық, көйже вешленебе бірех. 2-шығыра пилікпен гектар жінден бұқса еліне. Ку керлен тұғырынсағыр процентчі. Бұн билік тұрықра көйдуба тек пұшватмашы. Кажал зембе падрелзен лаптыге бұзық. Бізем шырылмие шит шырытла гектар жінден бұқса еліне. Чувашин рейхалихе 2-шығыра шырвынулды бинтонны пүлмене вырнаштарына ие судлыға яна. Туғыш пілдерхінден пәчекрех, гектардан бұдамран 227 центнер тұхна. Елчіксен, едірнезен кідарды візем савындарашы. Терхизене тұғырынулды бинетла гектар жінде ақса елгеріне. Керлен тұғырынеге процентне жегердіне. Хужалық сенде ұтларақ тұлы башлеші. Сағыр тұрықра кераген бұттыне тешіне. Алина Сусметова, Чувашен насы телевидение. Ширимбремыш өмірде бұрнат пұр бұлінде адылану кашны телек шидейменға. Шабақта пөжеккен пұрде пұрнышпа тан бұма тұрыжайшы.
Хальчен кымага хутса бурын хеллене вали вуды хадерлегензем келезіне кывак шулым шитнежін савын ашы. Мургаш тұргенжі шене хрещен ялінде бурнаганзем она вадыр жулы кетне. Дина Николаева батне монугазем час-часах келзе жүреші. Візіне кенеме яланах кугілбе сайлад. Халі тутла абат шимеш пәжересі чармав мар. Кіжех керхи каникулда жидет, асламы же шобырланзене кедет. Каски ченебі воду ба, воду ғутса, кымага ғутса. Хал каникула кезе хал кымага женеғі бармашынде. Атын кымага женде ұжынза чешады внуксем. Хал мана внуксене бұқма шымыл болады. Пұрны шымыланчы? Бір әмір гаяла негесленне ялда шерім двады гил. Халлихе твады хужалықра газпур. Үттіземде кывак шулымлы булма булдарашы. Твады шухрама яғын газпуры гезіне ялдыршы бех вырнаштарны. Вадыр жул Гайландия зам уже котельный хатылызе гурны газ келет тезе. Анжақта терле солдатсен полны перги, газ, панги гунчень, ку ялда пулман. Кашный кил таранах, кил шурт таран, газ поргезене хурзадухна. Үтті жезене пурнаганзень, хызень, туза шидермелі. Газ пулзасын килде ожа, ирлігашлы комага худасы бірге шутламаламар, керек хош вғытрада абат пәжерме болад. Хелгашма вуда жидетші, сиве булмашы дезеде пожырғанмаламар. Шак заманда, савынышлы заманда тақшанақ кетне, пайынжынақта биде савынышлы күн, кетне күн, паян шак килде газ шунать, биде хавас, пирнада электрическое отопление, тұхырым вон вишім шулдан ба. Он бада озы көрні, он ба хақлы балақ. Хал күшта үйне боласа жанап бір. Хал малла шымылық болады тезе ұтылап бір. Хал келде газ шунат. Тада бір нас келеді. Текуса Николаева да пурныштыршыбех ялда бурнат. Шивых вғытра хыйын юбилейне балы дума қадырленет. Хыназыне ожы гилде кетсі илме май бурришын хебердет. Бидес савын ады беп шағынжын. Ман шоғын хебердет шақасы сапылнышын. А то биде кулянап бірші, вот тіне дейілмелі, веже, кымаға жіне қабары, наңғыларын варлы бұш бадаташ шамбыр мінмар, қабарзамын думаған мада, евырдарақ болзағайд. Ах, кымаға деп шулақ ода шоқтаға десі келі. Текуса Алексеевнан хереде вада амыжы шымылықра бұрынма пушланышын саванат. Тивешлі каныва дұқсанда хойде кунда келме жұтлать. Килде уже, кымаға худашук, патаризем уже траще. Ну и лахинде выл ябала. Ватшинзенян жахмар шамрксенеде. Тыван килде хотла, комалла ожа. Шивықшинзембе пурныжа шогыл-шогыл галашса иртерме нумаяқта герлемар. Чибелдерешли кашнейн сонбиджа жинже йолгулаба савыныш. Эппин патшалық тұрашны куч кередех. Анастасия Сидорова, Надежда Морозова, Борис Андреев, Чувашьен наци телевидение. Чуваш республикинде сывлық сыхлаве наци проектже тулым бұрышланать. Онба келер жүлен муниципал округ сенже фельдшерба кушер пункте земшіклеші. Канаш тұрғынже түрек виже зиплев шүрже худагайре. Візене ұшма шыне шәлтем, сидель, малды дуга ялезенде бұрнаган зем ғұтшынжеш. Шыне фельдшерба кушер пункте кашны ял илеме. Сары тесле шүрт аякранах курнать. Кунда пурнаганзене савындарать. Чипелдерешли вара медицина пулыжеве патне инже каймаламар. Шурхат ещен ялдах. Бір фельдшерба кушер пунктне шеклеме 7 миллион тенге татгаклана. Шуртра темеже бюлем. Прививка думалы, треслемели, шинзене жынмалы. Кунда шене сидель буган, кирле хадер хедер компьютер. Сиплев шуртне сылы хенжен хавжак шинземге чармабзырак кеме булдараще. Шене сыват мышыра ожа, шив юқса духмалы, дада кемели пұрықсем бұрнаштарны. Пужар дұқсан систереген хадербе, тада видеосына в бате вештерне. Канаш тұрығынже ал виже фельдшерба кушер пунктже. Візенжен вдырдыватты же шенни. Шулдалық вешлейінчен округра дада иге сиплев шуржығуда гаймала. Вырыскас пикших тада киве шелтем ялезенже. Пөдем тенжек деген уяв шивғарать. Унвали чаваш енге қадырленет. Чуг уйхен тваттымыжынже мускав хулынже халық хужалыхен шеденевезен гуравенже Россия форуму жылать. Выл егибінде жерндваттымыш шулги ага уйхен вуникемыж ченех пырать. Унда кашны регион хын тичаплы өжзембе балаштаре.
Россия форумра тенджери кашни тарыхын палыртны уйрым кун буле. Унчухне сагрвындых регионын культурибе ела ергине пуянлыхне курма буле. Чуваш енен раштавын пірреміші. Чак пулыма эстрада юрыжиземде хадырленеші. Візем хыназыне чуваш юррике вибе балаштарыш. Ебі шабдери хавас, мускава, шак выставкына каядып тезе. Чанақта унда шав выставкарах юрисемде булашы. Манада ихравбана шамбада ебі шутладып, хамын юризембе, бірін халық юризембе, бір мускавра бұрнаган чаваш качизембе пегизен, чарине, чунне тұткына илет бірек тезе. Нукунданде масштаб курнать, чанақта шабдери хаватлы, уяв булать, шамбада пирененде гунда хамрада юрисени тивисле тутмала, мергаласта шамбек хаватлы концерт юртерес келет. Анастасия Сидорова, Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов, Чувашьен наци телевидение. Тенджери Шамрыксен фестивале яш кірімжін асырай олаган үш пустенжен бірі. Ана Россия президенті Владимир Путин хожевебе ертереші. Фестиваль херзембе качыземжін кынамар, чунебе Шамрык шинзенеде вол ғайын бәтіне дұрдать. Онда Шубашкар хулынже бұрнаган, шитмелден гачны Людмила Бобровда құтшынать. Чунба Шамрык пулми пур жердеде хастар булма хват парать. Людмила Дмитриевна пурнычрат шилай шар гурну булзанда парынман. Кымыл пузырынчыкне шендерме вереню тенчине бутна. Алла щичи пелюльня. Терле мероприятинче хотшынна. Візен шуденче тенчери Шамрыксен фестивалиде. Пенде дохыршу загрун белкім шулда кайзагилдем еп парремеш худ шак фестивале. Хам с китмен жерден, пельмен жерден, шумбек фестивальзем, иртни жинчен пельменде кезе калазан дыйрать. Вот шак значок, шав фестивале полный жинчен пельдереген значок. Фестивале щули жайра иртерме волонтерзине девыштараща. Щитме жылдан гачна Людмила Боброва жанвара ковыхыда узылы иртерме майбарать. Онда житсесін пельдемер ебір волонтер буласыне. Кам бол волонтер? Волонтер бол абсолютно пер укшазыр булышса ишлезе параган шын. Укша барасыне кетсілармазыр. Чон үтнебе ишлемелі, чон хошнебе ишлемелі ишвал. Лайық самансем яланлығақ асыра юлаща. Вадырса гыршул иртне болзанда фестивалін пірімішкунезем көжіменчех. Пірімішкунах биде интересный болча. Шинзем быраща, кебезем, аржинзем интересный. Нигерия, допустим, перужиннезем, кашнин хэнь националь костюме. Телензе хытса гаймала, хызем майлгала жаща. Фестиваль хастарзыне бірліштерет. Бір жүрге допны, терлі халық папалашны, чикызы Бырыс өризене де юрлана, Катюшина де юрлана, чуваш юрине де юрлазы баны пізене, чуваш самахизене де врентне. Вот Шамбек ирцагаре выгод пиди час. Людмила Боброва пурнышы пиди буян. Пер мероприятирен тебір мероприятине жүрет. Егебенде вунза кірмешулда тенчери футбол чемпионатне де волонтер болса хочанна. Хастар болны тынцықлама памасть. Пурнышын кашнизы кетне тулын иртерме булажать. Халивал тебір жул ирдеген тенчери Шамрыксен фестивальне кайма балартна. Вол пужуехен піремеші беші чемешечен бұря. Татьяна Матросова, Ольга Пырычкина, Юрий Марков, Чувашьен нацтелевидение. Азырғаныр, шулы жинже адязем. Шак самақсем ұтарақ рулімне ларганзене бірза дебеші. Тұғыр Уйхра Республикри шулзем жинже адязембе шиғынна шырегейінгек пулны. Візенже пилік шабарлан вилне, шырвын виші жывара суранланны. Шакнашқа лары дұру сағаларақ пулдыр дезе вадетілзембе шешмар адязембе де калждембе верню сегедезе міртереші. Візенжен пірне пірін пулдарыл хушқыне де шитсе келжі. Орабазем шинче күшсә жүреген лабораторире темінде бұр велосипедсем, ядарлы балазымбе геометрика леткезем тада ұтыйды. Шабах візем кызықлы урок ергелеме болжайшы. Халхинче хорошылық лаборатории Шубашкарды вон бір мүшкула жарынчы. Твайты мүшкула задизем чималдынақ теория материалне жақыврыш, хазень біле візіне тіріслеріш. Идет дождь, вы с зонтом подошли к пешеходному переходу, да? Что с зонтом нужно сделать? Сложить зачем? Он дождь идет. Правильно. Его нужно немножко приподнять.
Кыргуне конкас келсе, шырғырамланза бұрайт теттемре шулшинче де, оның херенче де ойрома хазырханулы болмала. Пиршкулта паян хорош сырлық лаборатория ишлет. Ку четватымыш классыр вренеген ачасем, паян хозем мен біліне катардашы. Кішек керхю каникул бішнат шавынба, и пиршкулта кашникуна хачасем бек халашат бір. Шул жүреп жерге мүлі болмала, урама тұқсан, шул үшіне тұқсан мүлі тұтмалыне маншутпа, ачасем каникула дергелі ертереші бек тойнать. Авангард центр педагога Эдуард Козлов тогда Валентин Калсанов аслы инспектор, а жазыне шул жүрек ергізіне зейлдержіш. Шул урлы мәлегаш малыне порден ана еще бұлзан, велосипед по жүремеле ергешінжен порде пельмени кен. А жазы мұтларақ чухне аслызынжен тәслехелеші. Шаванбада варенегенсен ашамы жынче хорурсырлах ергене пахын малыне палырты шурокра. А тебе не беде, правила сине варенедеп, машинара яланах ремень шоколадатып. Шул урла зебраба шеш кажадып, светофора яланах пыхадып. Кашни жолах чавашия язем хорошырлах кустермия мордова худшинаще. Он биханных розыне вон бір машкула жезем бурнышларыш. Вазен ешінче тень пулас чемпион земге булиш. Шакна шидес чолхи омырду кадарде. Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Чавашия нацтелевидение. Шеге, херлекне гере кіртне пулы. Халахра ана патша булы теші. Взене шабах адыла ядіште. Пулы леккене чулғылы бұл жинжен күрзе келіне. Шаге же шул зірен бұрнышлайшы. Мүнжініға адыла час-час веде булы ямалла. Күнберге малалла. Патша буллы пилі шула житсен жеш үрдеме бұшлайд. Мелі тавралықпа таза жывравыл вадыр жолдаран бұрынма бұлдарайд. Анча хыты булы батынлаштарзан шеге шыл управышынде нумайды дынса домаст. Атылба бірлежіген юғаншықзене ішсе гаять. Шаумбахенде вазен кезепне бұзықлатсақ пумалла. Чывашене шитнелегізем 5 граммран каямардаяшы. Чулғылари Судаков Услам чатада биосфера фиш бірлежі халхинде адыла яма вадырбелік пин штук хадырлене. Лекке шыткын булы земде юрадашы. Специалистен балыртнадырық шер легерен пиллеге жешеш вайлме булдарать. Абла булинде шагыда юханжив экологине лайықладать. Адылда тірлі булу булзан аванрахта. Куенбе малаллада ішлеме балырдашы специалистсем. Шидес эрнере шегелек кезене коллег адыла ярыш. Алина Сусметова, Ольга Иванова, Чавашен наци телевидение.